U Rwanda ni igihugu cya 19 muri Afurika cyagaragaje umuntu wa mbere wanduye coronavirus ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020 ku isaha saa 6:49 z'amanywa. Iyi ni Rwanda Vision Magazine. Ndi Fabrice tubahaye ikaze. Reka turebe uburyo ino virusi yandura n'uburyo ikwirakwira mu mubiri. Iyi virusi yandurira mu dutembabuzi duto cyane. Bivuze ko itwarwa muri utu dutembabuzi igihe umuntu akoroye, yitsamuye cyangwa se ari kuvugira mu ntera ntoya na mugenzi we. Utu dutembabuzi tukagwa ku maso, mu kanwa cyangwa mu mazuru, cyangwa se umuntu agakora ahantu twaguye akikora mu maso n'ikiganza atakarabye. Iyi virusi uko igaragara ifite proteine enye z'ingenzi arizo yifashisha mu kubaho mu buzima bwayo bwa buri munsi, ikagira spike protein, ikagira n'ingirabuzima mfatizo arizo ziyifasha kubaho. Muri izi protein, spike protein ariyo igaragara inyuma cyane niyo yifashisha igihe iri gufata ku kanyangingo, igahita yinjiramo imbere mu kanyangingo kugira ngo ibone uko ibaho, igira ubuzima kuko idashobora kubaho yo ubwayo yonyine. Iyo imaze kugera mu karemangingo isohora icyo twita ingirabuzima fatizo zayo arizo RNA cyangwa se ribonucleic acid mu magambo y'icyongereza. Iki gihe nibwo ibasha kwigabanya igatanga izindi. Iyo imaze kwigabanya ihita isohoka muri aka kangirangingo, igasohoka hanze ikajya kwanduza n'utundi tunyangingo bituranye, igakwira umubiri wose. Novo coronavirus ituruka mu muryango wa coronaviruses harimo nka SARS na MERS arizo coronavirus zindi. Iyi virusi ikaba nta rukingo n'umuti ifite uretse ubwirinzi butandukanye abantu bagenda bafata. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2019 nibwo umuryango w'abibumbye OMS ushinzwe ubuzima wakiriye raporo ya mbere ya coronavirus. Iyi virusi ikaba yaratangiriye mu burasirazuba bw'Ubushinwa mu mujyi wa Wuhan. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020 igihugu cya Cuba kiri mu majyaruguru ya Amerika kizwiho gutera imbere mu buganga kikaba cyarahise cyohereza itsinda ry'abaganga 39 mu Bushinwa kugira ngo bajye gufasha Ubushinwa guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus. Aba baganga bakaba baragiye birinze bihagije kugira ngo birinde ko bakwandura iki cyorezo cyangwa se bakanagikwirakwiza. Ubushinwa bwatangiye gufata ingamba zitandukanye nko gupima ibimenyetso bya coronavirus cyane cyane ku bibuga by'indege n'izindi ngamba zigiye zitandukanye. Ubushinwa bwakomeje ingamba zo kurwana n'iki cyorezo cya coronavirus, bambara udupfukamunwa n'izindi ngamba zigiye zitandukanye. Indi ngamba bwafashe ni ugukoresha imodoka zitandukanye mu gusukura umujyi. Icyorezo cya coronavirus kikaba kirangwa no guhumeka bigoranye
ubabara mu muhogo n'ibindi bitandukanye. Ikindi ni ugukorora, kugira umuriro no kugira umunaniro ukabije. Mu byo twakora ngo twirinde coronavirus harimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune cyangwa se gukoresha alcohol. Gushyira inkokora ihinnye mu gihe ukoroye cyangwa se witsamuye ku munwa no ku mazuru. Kwirinda kwegerana na mugenzi wawe ushyiramo intera hagati yawe nawe. Tubashimiye uburyo mwabanye natwe, murakoze cyane.